lapan itu APSL sialong maka itu mau party lo itu pan ikut Japon lapan tuan itu kelar kono bangku lapan itu pan kai kita me ning nang patik long itu masar sarjaya kata retired IAS lapan itu party mai para sang hoki hai lapan itu Central Long Kapha Vice President Rajesh Di Soke hai lapen ilitum bukajan LAC pen nang cetong dung Samson terong ke hai lapen Central Long ilitum Treasurer Rajan Tin mo ke hai lapen ilitum lo menangan songjadu ilitum mo binida ke cetong lapen ilitum da samilang so madada kor kanti CC along President Secretary lapan Howard ke hada LA long President General Secretary dan duko wehan tame nilihin penang itong pat West Caribbean long arak atau makardong dan tempat jadi makardong nilihi tame apordang endun welo lapan yang itong tame karduju select bumene poihit tame ethet heni alam jai ponsi nilida lamke tame tajud konkokko non hedung kami itu asong jadung kami jai ponlo je itu pan eka cong puino kedangdang aparti itu Caribbean long kedutang mate Caribbean long untuk mas council long kacari kan aparti itu mangke National Congress kan cenglok BJP kan cenglok lapen kapret aparti so tumang kami Rada Pak katong kui saisi party kusi melo ini amge lasi jahat atrai talidar tu dulan taje small state agenda provision do lasi pinianita BJP long dudun bom lanti ho pilu kali bakalan lagi di ini tumhanan piano state and budget ada kono constitution mini constitution itu odlong kan lo lapen lebang so six schedule yang sintung aja kong pangtang dulu, strengthening dulu. Kalau nanti artikel 244A bangke, lada unlasul kumlong nang cukup cek. Sida BJP party itu lapen strong, hele kaman, hempreng dan rejik bukan strong untuk bangke. Landung kita po asik sidul bangsi, long redet get flag dia pan bangsi, cek roy dulu sudah lo. Jose long recap long hak deda kilo bulutante itu artikel 244A ke implementi ajak bongke awilo nang cukup masih cukup kilo mana itu kok from labang suolong ni cetai itu 6 dolar ajak bongke sida longbong labang suolong ni itu sadar bulutante artikel 244A dak nang cukup kedat tu itu hangga ajak bong masih lah acik koi ni orang ni kasih itu sewarso lasi piniani BJP long ke doa tribe satuman Congress long ke doa tribe satuman lapen kaprek party so along ke doa part tribe satuman kami APSLC long wang tadu ko kami nang cito tu pensi ini tu matang so six group pangtang nako artikel 244A implementi ajak ko jangan busi dilidak pen epil pon lasi ini tu ke dantang ko na thegong lo BJP RSS atunke election ki big therapy thegong tadi unte itu make a jala PC election na tidak di dia itu job election thegong nang ni langsung gini non herjo hamre constituency lo harlong sura lo lens election lo kalau bangsa lens election lo pilot kan ini tu mau party APSLC shareholder tu pan nomination apa pipedet lo ini tu mau party tentang nomination job tu nong ledet lo alang itu BJP itu uncontest dan capahai lah kapene kan hilang mati kapene lo kan kedamta kita dulu na MSC election aku alang itu kedamta assembly aku dah result kemeso kali India country or Assam country dame India country an bon ho vote belong ke ong nai athai lu kusala tun chipulo MP ho dalam forensic pe ke hai ho tante ala vote ke ong
tante upia porsi MAC election hut ili tumpanan tap kiriran. Kali bagala. Nahu mene lasi ala itu mangke kacong hu party. Kacong hu kan si jana sai dalam klanji. Kacong hu kan si election ta cepahai si. Lasi laso long mangke APSLC mangke koikre kapen cekon nunde. Lasi laso kacekon nunde ang theka ilum paklang. Je Karbi Anglong Autonomous Council angkang lo lake sik schedule ate bersika cari kacalon paragraph 20 ajakong kan sudah cari calon anji lasi lada kabangke State Election Commission latu make election nan bi unde lo tante lake illegal lake sik schedule many constitution aron tarkan lo pusi dilitum tulo sida kedang tanga porohu election ng Vivo Ideblo. Lagi choklo ka tante. Tante Dr. Himonto Biswa Sharma. Itu Karbiano Autonomous Council bangke Autonomous Council. Amithan ajak kongdo. La sopa si komando na Karbiano Autonomous Council no pe CEM timano ban declare no ban lake state government lo cabinet minister umpen equivalent status lo pulo lain na pulo joglo sita cabinet minister arrangem aja kong human la pena equivalent status lo pulo bangke hala ke joglo sita election ng kapabichu bangke lake itu hala plain district ajo panchayat along ibida jongsi state election commission jongsi Karbiano Autonomous Council upang election ng kibigan ini tundak elected kapahagi logante ini tundak piniyani ke chief executive member CM tu kaje tok ajak kong ngelu long development council ta ho hala long councilor tu hala so ajak kong ngan ini tu CM ke long unco lasi laso bangkal itu APSLC penke totally against lo lake honorable mangke high court long ta non case tidak lo ladang so case itu high court dok antek sinon dulu lasi kadung le pan kame na itu laku hai kumene ngapen arju sudah hai kumene bini nili ladak same langsung mate korkan thi constancy long make upai keme nang itu pan nang ke tong dun long cheng lo ngapen non apor keme hu nili bang suji nang che tong dun suji an so se a program le tong che tong chulana ngapen non ke banjila MP election bangke itu asar jaya kata tanpa hai vegan ko kali pula kate itu kisung bangke judung dek lain lo lasin li pini bangke lam ke jaya kating welo itu masar dundulan alam itu kene mesen alam arong alam dame ke jengken ati judalam pa jai pona lam sinili nal dumha lam jai pon jalo kardong